ndamushimire ubona yakwitabye mu kiganiro cyacu kandi ndanamubaze akabazo kamwe ni akanyishura ndongera kwa kandi kugira ngo dutomokegwe ese umusinzira ni igiki nk'umuntu w'umusinzira umuntu wari wese yo kubonera ko akavuga ati umusinzira nta kintu kirena ibintu birebire navuga kuri aho ngaho ni ukuvuga niba ndi umusinzira ntabwo ari abasinzira gusa bambyaye ku ruhande hariho ndi umwitwa w'abatwari ntabwo ari ubwoko bwuzuye amaraso y'abasinzira ngo n'abatwari nabo mu Rwanda reka ngufashe gato wagiye apaye ikibazo bakubajije abasinzira barangwa n'iki umwigeme w'umusinzira ni igiki kintu kimuranga cy'ingenzi barangwa n'agahayo cyangwa basinzirira ku muhanda ntabwo basinzirira ku muhanda gusa ibyo ni izina ariko barangwa n'agahayo ariko nta gahayo nta mutima mubi tugira muri make uri nk'umugeni watanga nimero zawe wamwitaba iby'ubugeni byo simbizi neza biterwa n'uwakurenze abandi basinzira aho muri hose abari muri Amerika abari ku mugabane wa Afurika i Buraya n'ahandi hose turabasabye muje kutubwira mwishure kuri icyo kibazo umwigeme w'umusinzira n'agaki special wisangije ko kumva aho umuntu wese ari kabaranga murakoze cyane akandi kabazo nagira ndababaze kumenyereye muri Afurika muvuga ko iterambere ribangikanye n'iterambere ry'i Buraya mwatubwiye ko bidasa ni igiki cyakuvanze umugani wa wundi akantu kakuvanze uwo tubwira akantu kancanze cyane ntabwo byancanze ariko mu bintu bijyanye n'amabisi gufata bisi kuva ahantu ukajya ahandi nicyo kitangoye cyane kurusha ibindi byose igifaransa kubera ko nacyo ntacyo nari nzi ariko bitewe n'ukuntu uba muri sosiyete y'abantu benshi ugenda bwiza gake gake dore ko umufite n'abeshuri ibyo ntabwo okay hano menyereye igihe tuba turi kugenda muri biriya bihugu byacu hari icyo bita ruswa cyangwa igiturire mu kirundi hano ikintu cyitwa ruswa nta hantu baragusaba ruswa haba mu byo kurondera akazi haba mu byo mu madokima uba ukeneye mu bice bitandukanye muri administration oya ibya ruswa ntabihaba murakoze cyane ikindi abantu benshi bakunda kwibaza ni nk'igihe ubonye nk'umuntu ari muri Afurika akandika mesaje ati ndungikira 1000 cy'amayero ndungikira 1000 cy'amadolari eske biroroshe ko muronka amafaranga angana n'1000 cy'amayero i Buraya oya ntabwo byoroshye ntabwo wagenda mu nzira ngo yatoragure bisaba kuyakorera utayakoreye ntayo wabona nko ku kwezi mugereranije urabona nk'umuntu agusabye amahera y'igihumbi uwo muntu aba yabitekereje neza ari hariya ahantu yumva ko amahera tege turakoroka apfa ku biti njyewe nibaza ko uwo muntu usaba nk'ayo mahera angana gutyo ayo mafaranga angana gutyo nibaza ko ataba yatekerejeho cyane kuko hari n'abantu bakora ukwezi kose azinduka mu gitondo ukwezi kose kugashira ugasanga nta hembwe n'icyo gihumbi hari abantu bameze gutyo kuba badafata n'igihumbi ku kwezi ariko nk'umuntu wenda ufite akazi keza ashobora no kubona 3,500 gusa bitewe n'akazi akora ariko nk'uwo muntu njye kintu namubwira mbere yo kubanza gusaba amafaranga azabanza agere mu umuntu ageze kuko nawe ntabwo bari mu mwuga we murakoze cyane hanyuma hari ikindi kintu nzi ku muco w'abanyamurenge aho bari hose muraja kuminyuza barakunda umutsima canke ubugari bw'ibigori icyo kintu kuva uhageze urakironka urakibona ku rugero rushimishije tugiye ku ifuyo ahantu hose hariho umunyafurika si abanyamurenge gusa hariho n'abandi bose barawukunda ariko twebwe twagize amahirwe ahantu tuba hari abanyafurika benshi babacuruza mu kwanga ibiro 5 usanga turugura amayero 15 bisigura nko ikiro n'amayero 3 birahenze namwe aho muri abari Burundi mutubwire ikiro cifu ayo kigurwa i Buraya twumvise ko ikiro kigurwa amayero 3 abari mu Rwanda abari ari Murenge Mikenke
muje kutubwira ikiro kigurwa kugira ngo wumve ko uno muntu nawe asaba amafaranga igihumbi depanse aba afise canke ingene asohora amafaranga uhura birenze bisi dufate nko ku karorero ka bisi iyo ufashe basi canke bisi rimwe uri amahera angana gute aneho 50 nko mu marundi ari hagati y'ibihumbi 7 voyage imwe ariko ho icyo bitandukaniye ko nuko iyo kuwakarisha ku gatike umara isaha yose ugenda none wewe usabye ibihumbi bya bisi umuntu aguhaye amabisi 30 yofashe urumva ko abagwaye ikintu kinini cyane hari ikindi kintu nabonye ibishimbo icyo bita ibiharage mu Kirundi cyangwa ibishimbo aho kirimo cyabo watubwira igiciro nibaza ko ikiro kimwe cy'ibishimbo kigura amahera 3 no ya bimwe bya rouge mu Kirundi sinzi ngene babyita ibirembegwa hariho n'ibindi biharage bya jaune ibiharage bya jaune byari nabonye eka cyangwa icyakane cy'ikiro kagurwa amayero 6 kandi birahenze cyane kigurwa amayero 6 bisigura ko ikiro kigurwa hafi amayero 12 mu marundi 60,000 ikiro kimwe urumva ko haye ibiro 10 baba bigeze kuri ibyo ngibyo bijyanye no kubiryo hafi biba bihenze cyane niyo umuntu yaguhereza agiyeho ivanga igenda muri Afurika ntabwo aba ari amafaranga make iyo ugiye aratora kuguramo ibishyimbo cyangwa akayiguramo n'imbuto z'abana ntabwo aba ari make tugushimire cyane boreka nanjye ngo bazi ikibazo mwene data toto watubwiye ko uri umunyamurenge umukobwa wo mu Mikenge niki wakoraga mu Mikenge nje navukiye yose nakuriyeyo cyane ariko navuyeyo ntangiye kwiga ku ishuri no gutoragura no kuvoma waratoragwaga no kuvoma ku bantu badasobanukiye gutoragura wadusobanurira mu magambo arambuye kugira ngo babashe kubimenya ibyo ari byo no kuvoma gutoragura ni iki gutoragura no kugenda nko mu ishyamba kugenda utora nk'ibiti byakorotse kugira ngo bikore iki bakabikoresha iki bakabicana bakabikongeza nyine ugateka ukabishyira mu maziko ugateka deni mukarya muri make niyo gaze yo muri Kongo niyo twayigerera none se ugera hano ntabwo gucana gaze byakugoyeho kubera ko ibyo bintu ari bwo bwa mbere ari ubibonye si ubwa mbere nari mbibonye navuye ruguru iri iwacu imisozi myiza kurira mu Rwanda kandi mu Rwanda naho amagaze yo byari ku bisanzwe twari ntabwo byangoye cyane haranda kandi kabazo ufite wamwe kandi kabazo no kubaza urabona umukobwa mwiza kuva ku birenge kugera ku musatsi kandi tuzi ko abanyamurenge mushakwa vuba ese waba nawe warubatse bimeze bite ngatubwire wireba muri kamera dusobanure icyo nabivugaho ngaho ngira ngo iyo umuntu yashatse umubibona ariko mu bigaragara byo naramubuze waramubuze ufite imyaka ingahe mfite nk'imyaka 30 uratubeshya muri make no muri histoire y'abanyamurenge twumva ko nta mukobwa ugeze imyaka 30 ngo atarashaka muri icyo gihe bavuga ko ngo yajinze muri make nawe ubwo warajinze nta mugabo ugitegereje ese bimeze bite hamwe no kwizera Imana byose birashoboka turategereje turizeye ahubwo woshima yongera nkamezi nomero mwoko abyara mu gutanga kumwongera ikibazo nenda kubaza ndi kubona uracyari umukobwa muto nubwo tubwiye ngo ufite imyaka 30 ariko mu by'ukuri ngereranyije imyaka yawe ndabona uri mu myaka nka 22 ndabeshe asi yo myaka 22 niye mpamvu utatwereka ubukwe oya nta ibyo ngibyo wibeshyeho ntabwo mfite iyo myaka ni imyaka ya 30 ariko njye cyo navuga cyo abakurikirana
abakurikirana iyi TV bo uwanshima yombwira tukabipana kuko imyaka mfite 30 simikeya hafi 35 muri make urashaka umugabo hamwe n'Imana ndategereje ubwo muri we wumva umugabo wifuza ari nk'uwe kuko hano kuri BM TV Fire irarebwa n'abasore batandukanye irarebwa n'abantu batuye hirya no hino wewe ni uwe musore wumva ushaka kugira ngo niyo yumva abashe kukwandikira cyangwa se abashe kuba yasaba nimero zawe sinakora ntabwo nuvuga ibyo ngibyo umugabo n'umugabo ntabwo batandukaniyeho simbizi niba ari byo baba batandukaniyeho simbizi ahubwo twokumvikana imitima yahura mukiruka mukajahise mukirukanka muja hehe hajya bagira gute tukabipanga nyine tukagenda ukwezi Ornette byiza bakakureba ngene uri mwiza ra kuraho bakurebe neza kugira ngo na nimero baze kwisaba uraho impumyi kandi zazambara amarinete rimwe waya maso hari izuba hameze nabi twari izuba nyinshi cyane ahubwo ngira ngo turaza kubasigira nimero z'uyu mukobwa mwiza cyane uvuga ko yajinze wabuze umugabo uza kubwira icyo yiyumva bitewe n'uko yamubonye araza kutwandikira muri comment avuga ati uyu mukobwa namukunze mumpe nimero ziwe hanyuma tuzabahuza kugira ngo mwirukanke nk'uko yabitubwiye hanyuma rero ndabashimiye cyane kubo twafatikanyije nk'abanyamakuru bagenzi banjye ndetse n'umutimwa wacu twasanze wicaye ahangaha nawe arakoze kuduhereza umwanya wiwe kuko umwanya w'iburayi ubugoye ubu mu kanya araza kutwaka ibiceri byo kuba twatinze ahangaha murakoze cyane naho utaha uzatwemerera wongere udukindi kiganiro ciao ciao